ፋክቶ ሀገር ነች። ፌደራል መንግስት ባጀት ማሊክ ሆነ ድንበር መጠበቅ አልፈልግም በኤርትራ በኩል ያለው አማል ፌደራል መንግስት ያለው ይሄን ስለማቅ ነው ራሱ ነው ለቀውጣው የነበረው ኃይል 1 አመት ከ7 ወር 8 ወር በፊት በሰሜን ድንበር በኩል የነበሩትን ሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ለበአማል ፌደራል ካለይተ አብዚያ ለንቀነዘላ ከውሰልኩም ስለዘለኸ ትግራይ ከይፈተኩም ናብ ሀገር ተወስደው አለኹም ይም ደውል ዘለው አልቻለም ትግራይ ትፔለፍ ናጠፋለ ብሎ እንዳላጠፋ ያወቀ ከዛ በኋላም በጣም የትግራይ ፖለቲካ ኮምፕሌክስ መሆኑ አውቆ በፍጹም እሱ የሚፈልገው ነገር ማድረግ እንደማይችል አውቆ ትግራይ ያለ ፖለቲካል ኤሊቱ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን አይና ለውጥ ሐሳብ ከምጽን ኸለሙ አና አው ተቃውሞ ስለለለን እዩ ምክንያቱም 17 ዓመት ተቃለሰሉ ጉዳይ ናአይሁም ናይና ዘለኩ ህዝብ ትግራይ በሙሉ كم كوي هو زوجنا هيوهم ناينا بو بيعيدهم كوي شقن مسات كن حدا خاب حدا عليه تيل ترد كل سو عزوين شقرنا وصلنا نور يزوجر فيدرال ما هو كان تزداد فاكتو هاجرناش ፌደራል መንግስት ባጀት ማሊክ ሆነ ድንበር መጠበቅ አልፈልግም በኤርትራ በኩል ያለው አማል ፌደራል መንግስት ያለው ይሄን ስለማቅ ነው ራሱ ነው ለቀውጣው የነበረው ኃይል 1 አመት ከ7 ወር 8 ወር በፊት በሰሜን ድንበር ሪሌሽን በሚጀዝር እንታይም ዝብል ዘሎ ትግራይ ፈቲኹም ሰሊኹም ሲ ከወላ በዓል ኻትኩም ናብ ሃገር ገጻ ደፊኩም ማይኹም ቀደም ምክንያቱ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ከም ዘይህልዎ ጌርኩም ፈኒኹም ነርኩም ይኹም ስለዚ ትግራይ ሕጂ ናብ ሃገር ገጽና ክንከይዲና እንተበሉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ትግራይ status is described as de facto country ኣብዚዋን እዚ de facto ሃገር እያ ዘላ ምክንያቱ ዶባ ባዕላ ክትሕሉ ገዲድኩም ኣለኹም ዶብ ናይ ትግራይ ክትሕሉ ወይደለኹምን ካልእ ነገር ምሕደራ the federal government's withdrawal of troops from the northern border is cited as evidence of its lack of commitment to border protection. The speaker critiques the federal government's reliance on በሐፈሻ just to give me a second ካለይተ አብዚያ ለንቀነዘላ ከውሰልኩም ስለዘለኸ ትግራይ ከይፈተኩም ናብ ሀገር ተወስደው አለኹም ይም ደውል ዘለው አልቻለም ትግራይ ትፔለፍ ናጠፋለ ብሎ እንዳላጠፋ ያወቀ ከዛ በኋላም በጣም የትግራይ ፖለቲካ ኮምፕሌክስ መሆኑ አውቆ በፍጹም እሱ የሚፈልገው ነገር ማድረግ እንደማይችል አውቆ ትግራይ ያለ ፖለቲካል ኤሊቱ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን አጥፍቶ ትግራይን መቆጣጠር መበታተን ያው ፖለቲካ ሰልዓርሶ ውሳነ ትግራይ ከም ቀንድ አጀንዳ ከም ዝሓዞ ገሊሶ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት አቶ ፈናን አብርሃ ትማለ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበረ ጻንሒት ብዛዕባ ውሳነ ህወሓት አልዒሎ ሰፊሕ መግለጺ ዝሃባ ኮይኑ ህወሓት መሰልዓርሶ ውሳነ ትግራይ ከም የሚበትነው ነው አማራ ክልል እንደምታየው ባሌ የሚባል ሰባብሮ ምን እንዳደረገው እያየን ነው እሱ ነው ትግራይ እጂ አብዚውን ተመሳሳለ ዘረባዩ ዱቄት እናርገው አንችልም ነው እስቲ ለማሳት ወደ ኋላ እንሂድ እስቲ የሰውየው ሊፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው እንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት እናርገው አንችልም እሱን ትተን አዲስ ኃይል አዲስ ተማረ አሁን ያለውን ዘመን የሚዋጅ አስተሳሰብ መምራት አብይ አህመድ ነዘህ ወሓት ዝበሃል ንብድምሳስ ዘይገበረ የብሉን እንዲህ ዝበሃል ዘሎ ግን ብኩሉ ኻዲ ተሰልጦ ኮይና ዛ ጉዳይ እዚኣ እጅውን እንትኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ህወሓት ኣገዳሲ ምዕባለ ከም ዘሎ ወይ እውን ናብ ኣገዳሲ ስጉብቲ ይኸዱ ከም ዘሎ ወይ ዝንገር ኩሉ ግዜ ነቲ ህወሓት ክድምስሶን ካብ ታሪክ ክሓኮ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከምበርክኾ ንመቐለ ናብ በሻሻ ክንቀይራ ኢና ዝብሎ ዘረባታት ኣብ ግምት ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድማ political miscalculation ምስፈጸመ the speaker argues that the leadership failed to recognize the complexity of Tigray politics and the TPLF's deep-rooted influence and legitimacy መብዛሕቲ ግዜ ጌጋ ዝፍጽሞ ድማ ይብሉ አብይ አህመድ ነቲ ትግራይ ጽቡቅ ጌራ ይርዶን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህወሓት ክንድምንታይ ዕንቆት ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ዝኣተዎ ምዃኑ አይርዳኒ ዘሎ ካብዚታት በገስ ጌጋታት ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ሕማቅ መደምደምታ የብጽሖም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዝሕዝን እዩ በረዲስ ወረዲስ ከምዛ ትሪጓ ዘለኹም ታ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ናብ ጌጋ ውሳነታት ወስዶ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ resistance to adjustment እጅውን እንትኾነ እቲ ኩነታት ጽቡቅ ከም ዘየለን ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ድፈልጦ ድማ ከም በዓል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ተደጋጋሚ አብይ አህመድ ጌጋ ይፍጽም ከም ዘሎ ያለው አውቆ ይሄ ያለ ብልጽግና እንደዚህ ተባባለ የሚለው ጉዳይ ከዋናው ጉዳይ ሶስተኛ አራተኛ ደረጃ ላይ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው አሁን እዚህ ላይ ያለው የቲፒኤልኤፍ ተበተነ ምናምን ማለቱ አይደለም መታየት ያለበት
حوحات سلدا بونا لوقع سلدا كشنا لوقع لمتعنا لو حوحات كويا تاود بسا كويا عندي سنتر زعوانا مثلا سلازي ناي دحريت نحليلنا يقدميت كما تسعي خلين استحقلوا نقرات كابجيكا سلالقرمو حزون سنة حوحات موقع سلتي جزائي والدولة لو تتقرأي كلاب دحريت قرين وعلى ركال له علام اللي في الأردن دقاقيمنا نوقعت لنا دقاقيمنا سلسلتنا كن فانتلنا أنا لو تحسكنا متسنخ ألمو أنا أو تقاوم سلالة لنيو مخناتهم عسى تشعت عام تلتقى لسلو قداي أيهم ناينا زيلكو هزبت الله بمولي كم كوي هو زوينة أيهم ناينا بو بلا عيدهم كوي شقن مسات كن حدا خلال حدا عليه تيل تردي كون سو عزوي شقرنا وصلنا نور يزوجر فيدرال ما هو كان تزدلي قدم تاك دافكروا مجلس تون تلو سمكوا اسمعوا حدا مجلس كل تون انتم كمان ترى زي اللي بحينا ومشلين في بال كم محفريهم بعلزني خم تريوهم دلهم نعبك كم صادق غيرهم سي كواغا انت تزدلي wow it's just it's crazy man but it is what it is نقتل كابو انتي كريكم دليل لغو توم بانداتات كساع كندي تفنيهم كم زلو نت تግራይ ድማ አከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከም ዘሎ ነዚያውን ወስኸልኩም ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ሲሲ ንምንታይ ኢና ናብ ዝኹነታት እዚ ኣቲና ዝብልስ እንኳን ዶ ናብ ዳግም ጦርነት እንኳን ዶ ናብ ዳግም ህልቂት ዝተኽሻዕ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎስ ንምንታይ ኢና ኣቲና ዝብል ህዝቢ ሓታት ዝኾነ ህዝቢ ወጢሩ ዝሕዝ ህዝቢ انت زي فطرنا حزب نريو لنا مغنياتهم من تاينا نواتينا انتلنا زرو زرو نوشتنا يزتونا حلافنا ذهبنا بدرجو حلافنا ذهبنا مرعتي بدرجو حلافنا ذهبنا سومياتات كلاتنا هلو حنت تساخ عزلياون بقلت له نغركا البوليتيكا تغاينا ميليترن او تدرنا كاوزلو تغارو حده أهيوتك السخاء خبز دللي مسز محارة مسز إيرترا مسز عفار مسز أجو إن خالو تزوتاتن حزب تجري تفاعيرو سبب السبب ترى حزي كنا إنسسون سلام كنبر كاوز منا يتجارو هذا لا يتنكترن كا بعقم يكسري يوات أناوني لازم حبزنا لعلي انت عينت نصر مرقت كله كايخل it's really beautiful I mean it is what it is نزين تساليهم شحي بولي خاطبل سب سلامي دللو كالوت وين انت خونو تمساسالي الاماناتهم ناب تግራይ ተኩርና እንከይዳለና ዝብልዮም እቶም ሓንከርትን ኤርትራ ድሕሪት ክመልሱስ ደልዩግን ተደጋጋሚ አከምዚም ዝውዕል ዘሎ ነት እንደ ትልቅ የህልውና አደጋ አድርገው ማየታቸው ነው ምክንያቱም አምባገነኖች ሁሌም በኪሳቸው ይዘው የሚዞሩት በቂ ፍርሃት አላቸውና ኢሳያስ ኤርትራን ነፃ ወጣንባት ካሉ ጊዜ ጀምሮ ያለምንም ርህራሄ በብረት መዳፍ ስራ አድርገው ሲገዙ ቆይተዋል አምባገነን እንደመሆናቸው በሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ህገ መንግስት ምርጫ ነፃ ሚዲያ كم تريوم زلهم بلتقنا إيرترا مس أمريكا ركب كتجبر تخليا سلسلة بحالة زبكة عبد بدياتي وهم زلون زيلون زربا بفلاي زتي برناجي دما حركاتهم إيرترا مس أمريكا زمدنا نخي تكبر انت غير دما كتصدف زخل مالتيو دارجا كتصدف زخلي مسلو هذا سنتايل ومنيرو سلام كما تخلوت دبلوماسينا إيرترا كجمر كله حمام لبز حزوم سبات كم زلو سئلنا إيران تزرغباني رحمش سبات سريع أمم نيرم أنا إيرترا صبغ نجرسي نبي حكي زحممهم نبي حكي دخاب لبز فترة لهم سبات كم زلو قليت نيروجنا بكالك زي 5 ألكمي نزيد ما استوعي الكاميرا يدلي نبعال زي حماق قبرز دليو كفرسوس دليو دم أنت يمكن قبر لنا إيرترا بزلوا من قدي كتقوايا اللوا من اللوا إيرترا نابنت زي عجن رياز لنا كم تريوم زلهم إيرتراويان بما دبلوماسي نحنا هيروناتنا ويكاتا سلبريتناتنا لاتنا تفني حدش كم زاتريوا زلهم مس حد نتقلتا كابين باسنا إيرترا بأمريكا مالتيو نبي حق دس زبليو I really تفنسي نيرتراس نبي حكي كم تفتوى كبر قبل إيرترا خمس اللواسي كم معلتنا معلتي تقدر لا مالت سلبريتو خينكا
hagar kilwaka kala zegnet kilwaka nabur nagari but she's really trying her best ni natim Ertra connected koina እቶም ኤርትራውያን ድማ ክገርመኩም እቶም ኤምባሲና ኤርትራ ኣብ ልዕልያ ዘለዎም ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣድኒቃ ይጸግቦም ያኔ ስለምታይ ኣለው ገለ ሰብ ፖለቲካ ዘይርዶ famous people can do a lot ውርያ ሰባት big impact ይዘሎም ዓቢ impact ይዘሎም ዓቢ ጽልዋ ይዘሎም ቴፈኒ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ በቀሊሉ ከለልያ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከም ቴፈኒ ሓድሽ ሒስካ ኣብ ዲፕሎማሲ ወይ ናብ ዝኾነ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ድዩ ንሓደ ሴኔተር ድዩ ንሓደ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዴሞክራትስ ቤዝ ነቶም ኤርትራ ዝጎድዋ ንዓ ሒስካ ቀሊል ኣይኮነን ንዓ ሒስካ ክትከይድ she's a busy person ግን ንዓ ሒስካ ክትገብሮ ትኽእል ዲፕሎማሲ it's a very very powerful diplomacy ኣብቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ድማ ዓቢ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን ምስ ህዝቢ ዝግበር ከምኡውን ኣሜሪካውያን ገጽ ናይ ኤርትራ ንምቕያር ቴፋን ሓድሽ ሒስካ ትገብሮ ዓቢ ጽልዋ ክገብረልና ዝኽእል እዩ and I'm really happy In the top of 2018, I went to go bury my father. I was supposed to go beforehand, but it didn't work out. Like me and my dad were supposed to go together, and that didn't work out. But going there, and I was smuggling my dad in. Like the way that I was doing it was not the right way, but it was the affordable way. It's against the culture, against a lot of things. But I was doing what my daddy told me to do. I was being obedient, right? So like cremation's is totally against the culture. You're not supposed to cremate nobody. But my dad said to do that because he's مسكينتي نايبا ايشس نايبا كمزي ابتعدن تايلو كمزي نايبوها مسموت ابوها تريسو كمزي نشتي كفال غيرهم يبوها اب فازو غيرهم يبوها كمي هات حزب زي معربا عالم نتي ايشس ناتو نتحمد ناتو قدما اب ابوها زبلو بوتا تبصح مالتي نوع حزاتو نيرترا كم زغدت يتزارب زلا منكسي نغركون مخنياتو انا قالنا يبوي كتكبر سلازغون منكسي يرترا غازي يقبلو كون سلازغل حبيتي يتبلالا ولا ونتي كم قلت إنه مزرعة كان عدنا بقى نبي إرترا نبعد بقى كيدا زجبرتون نبقى دم أنا بعدي نبتعد ما بقوله كتبصو أبزا فيديو زي بتشم بزوجة تزار ولا قالت إنه هزبي إرترا ساكن دي بدها كم زنبرة أباك ساكن دي بزوج تاريخنا إرترا تتكس ولا تموداتنا يحمقون سبوز خانة but I don't want you to do this and this and this and then. So I was obedient, but you can't bring. I hope I don't get arrested for this later. But you can't bring. You're not supposed. Okay, I think I don't think this will be a big problem. Security and stuff, and I was like, I was being obedient. You were being obedient to your father and honoring him in that way. You've traveled back and forth since then. Yes. And every time it seems like it's more and more advanced. The first time I went, I felt like I walked into an episode of African Mad Men. You remember Mad Men? You feel that? Gone down south, but I've never done East Africa. What's that? Real? Doesn't seem like that's. ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ፓሽን ጽቡቕ መንፈስ ክሰግረይ ትኽእልኒ ኢኻ ሶ ኤምባሲ ኤርትራ ድማ ቢግ ኮምፕሊመንት ንዓ ብኸምዚ መልክዕ ዝሓዝዋ ናይ መወዳእታ መደበይ በዚያ ክዓፅኹ ፍትኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓፂር ዕላል ከም ዘካይድና ዝዝከር እሞ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ረኺብና ንኸሰርሕ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደን ከብልና ናይ ኩሎም ብጥርነፍ ተበለግን በዝጋ ሓንቲ ግን ብፍላይ ጆርጆ ድራር ካብታ ዝሰርሕናያ ቪድዮ ቁርጽ ኣቢሉ ዝተወሰነ ደቂቕ ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ ተኸታቲልካ ዲኻ ረሺድ هو كل شيء عيد كاتلو ناي جورجو درار زغبروم مهارتن جلستن دخونو مدباتو كاب نويح غيزه تخاتلاينا تي بزغطامو خا ان جورجو درار كمناي كل شيء دغور لي نبره متبع بزغطامو خمس غنو دلي كبزع عينت عبا بركتو نزغبرو سبات كا بناتي ويدما بحرس سبني عفرنا حدا جغنا دوهاب معروي كبر له سخا ويدل بحلا وحولتني عفر كم ويدل يد مسلود له هنا جرجو درار بعفر وخلنا خا جيحلو بيسوه بالليك قال سن قدميت هبيت قال لي يا رشيد يغني اللي كبرتي هبلي اب سينما سمريا زلاتكم ذا فيديو صبغ زخون علاليهم زكايدو كيتكم رايوا يغني لنا كلتيكم تقدسكم فيدباك زحبكمنا رشيد ما
قصلي خبلك هيدلي بفلايتا نعطي ريكومنديشن تا مس تا قلعش ما رسي ያለው غيرتا تبحد ዝገበርኩማ كما عينت ستايل اتحدنت نايز بير ترعب ترى ስለዘለዎ ብርግጽቲ በቋንቋ አፈር ትገብሮ ዘለኻ አዝያ ቅዳሲ ስፔሻሊ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ አፋር ፖለቲካ ብልጽግና ክጻወተላ ዝፍትን ዘሎ አገዳስ ተራኒ ጻወት ዘሎ ረሺድ ግን ረሺድ ከም ዝራኽሞ ትግራይ ብዙ ቋንቋታት ዝኽእል ስለዝኾነ አነ ገለካታ ደስ ብለን ነገር ተሎ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ሚክስ ናገበርካ ክድረፍ ዝኽእል እሱ ዓቢ ጽልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብዛ ናተይ ኢንትሮ ሓንትሪኹም ኣለኹም ናይ ትግረን ብሌንን በሓደ ዝደርፍዋ ከም ዓይነት ናይ ራሺድን ናይ ዲና مثلا ሶሪ ተጋጊ ኸይሉ ናይ ጓል ሽምካ ገጋጊጋዩ ናይ ክልቲዮም ሲ ኩሉ ግዜ ኢንትሮ ምገበርኳ ግን ኮፒራይት ኣለዋ ንሽተይ ኣለዋ ታደርፍ ብኸም ብዙሕ ዘይ ምጻምር አይ ሪሊ ላቭ ዳት ሶንግ so كم عينت كانت جبرو دس بلنا يغني اللي كبرتي هبلك ولا ميدلي صارتكم ماركتكم تبعوا بليز حداش درفنا رشيد ونا لاكيتكم سمعوا تبعوا صبود سرح لنا كان تبعكم كلالنا ثانك يو فيري ماتش نايلو مارستي ابزكم ودكم فتنينا ابكال سرح حساب نراقب مزات امتنا يساهو درفق قد فكمي